دەمباش گوهدار و تەماشەوانن هێشا di bernameya Rojev a îro delgelbeme. Rûdanên girêdayê Rojhilatê Firatê Rojavayê Kurdistanê bi balkêşî ji alî raya giştiya cîhanî û Kurdistanê ve tên şopandin. Rewş niha wiha bilez diguherê ku helbest û sekna welatan bixwe ji rojek heta rojek din rastî guherînan tê. Serokê Amerîkayê piştî twîta xwe ya berî du hefteyan godî hêzên Amerîkî ji Sûriyeyê vekişin di nav hefteyê de bi daxuyaniyekê ragihand ew dê Kurdan biparêzin û demek ji bo vekişîna hêzên Amerîka nehatiye diyar kirin. Duhê Wezîrê Derveyê Amerîkayê Mike Pompeo di hevpeyvinekê de anî ziman ferman ji Serok Trump girtine rêgiriyê li pêş êrişên Tirkiye beramberî Kurdan bikin. Her wiha bi taybet Fransa welatên din ên Ewropayê dilgiranîya xwe beramberî Rojavayê Kurdistanê anîbûn ziman û parastina Kurdan wekî erkek binav kiribûn. Kargeriyên van helkeftinan li cîhana Kurd, Kurdistanê çine. Tirkiye niha diseknek çawa de ye. Metirsî li ser Kurdan, li ser Rojavayê Kurdistanê hene û çine. Bernameya Kurdan nexşereya wan di projeya nêzik, di prosesa nêzik de dirê çi be? Kargeriya bûyeran çi bandorê li Tirkiye dike peywendiyên Ankara û cîhana Rojava dikevin pêvajoyek çawa. Li gel mêvanên me yên îroyên bernameya Rojev stûdyoya me ya qamişlûn nivîsgar û şirovekarê siyasî Hüseyn Umer û mafnas û şirovekarê siyasî Ömer Serdar Kaplan ji stûdyoya me Diyarbekirê em ê bigirin dest û binirxînin. Di destpêkê de ez derbasî Qamişlo dibim. Silav birêz Hüseyn. Daxuyaniya Serok Trump a parastina Kurdan ji Rojavayê Kurdistanê re di proseya îro de tê çi watê? بله سلاف جبو وجهي وجبو تماشاvanên hêja mêxvanê we bi rastî yani ji xwe wek min dizanin ji demê ku Serokê Amerîka û ew Twitter bela kirî û hetan hû gelek tişt balkêş têne meydanê yek jê piştî Twitterê bela kirî heta niha tiştek nehatiye xuyakirin wê Amerîka bimîne namîne erê dibêje em ê vekşin em Daeş tune bikin lê ev vekşandin wê çi rengî bê herêmê wê çi rengî bê an jî bîyî martal ji Amerîka û Ewropa re hember gelek êrişên dijwar ku ser wê hatiban din di hundur şerê ku vî milletî li hember Daeş kirî yani wextê ez dibêjim millet şervanên vî milletî milletê Kurd hundir Rojavayê Kurdistanê di li hember Daeş hatî kirin wek ku dizanin ew xweşî di din xuya kirin Emerîkî û Ewropî û tevaya cîhanê di dê xuya kirin dibêje neş Kurda ba wê Daeş nek hava vê asta berotnebînê. Ji bo yekê ez bawar dikim hinkî tehlûkek di vê daxuyaniyê de hetan hû ti zelalî cem rayadarê Emerîkî tune ne ji bo parastina herêmê û parastina gelê Kurd bes kek Hüseyn niha Serok Trump di daxuyaniya xwe berî di rojan de destnîşan kir got dê Kurd bên parastin. Her wiha ji aliyê gelek welatên Rojavayê Ewropayê ve ew helbest hate nîşandan bi taybetî ji alî Fransayê ve Yekîtiya Ewropa bixwe helbest nîşanda çendîn kesan da administrasyona Trump de ji ber egera nêzîgahiya hevpeymanên Amerîkayê li deverê got Kurdin helbest nîşandan di kongresê de gelek kongresmenan ji bo parastina pênasa Kurdî pêgaha Kurd Kurdan helwestên gelekî nêzik nîşandan gelo li gora bîr û baweriya we ew ji aliyê cîhana derve ve ne nêzîgahiyekî germe ne zelaliyek de helwestê de ye yani Kurd ji vê yekê zêdetir dikarin çi bixwazin? Na yani bi rastî jî erê germayekî gelekî xurt e û germayekî zelal e û belkî ev cara yekê ev tiştî 1991 piştgirîkî ji bo Kurda dinyayê de tê kirin lê belê ev ê hinî hetan hû axaftine dwarê pratîkî de tiştek hetan hû nehatiye xuya kirin wek hûn dizanin ku hêzên Emerîkî yê hundur de hêzên tehalûfê yê hevgirtina navnetewî
مانه د حاضریه وی کنگی وکشن د دواره پراتیکی ده حتی نهو اف داخویانین گرم پشگریا گرم حتی نهو نکتیت پراتیکی ده و اف جی بالا ملت کرد از یک وک انسانه که کرد براستی از بگومانم وی چاوه وی تشتی وری پیکاتن اف پشگریا گرم وی بچرنگی ورد پراتیکی ده پیکاتن حتی نهو اف مثلا نزل على وک ونزانن ایرو مستشار امریکی ایرو انقره دانستاندن اوی چاوت به امریکا وکشی سر آخر روجاوا وی چه بکی چه نکی وی ترکیه رب کوی ده چه هف پیمانیه ده حتی نهو جم من وک کردکی و از باوردکم جم کرداته و حتی جم خوسری على جم تفاية بارتين كردا مثلا كك حسين هر دهي مظن هيا دهي برب ايرو و داخوانيا وزير دروي امريكي مايك بومبيو هيا كو داي كانالكي امريكي نيوز ماكس دوی داخوانيا خود بومبيو دست نشان دکه کو فرمان جه سروک ترامپ ورگرتنه دوی هر ریگری لبر ترکیه بین کرن کو بکاربه ایریشی کردان بکن و حلوستا سروک ترامپ داخویانیا وزیر دربه کو باندورک لترکیه گلکی گرم کر نها لترکیه سروی بابته مناقشه گنگشین گرم ده آستا دستلاتی ده هر وحد آستا مدیای ده جیانه تچاوادن رخینه بله يعني وك ما بعربي خونديان وك جمر براغاندن دهاتي خويا كرن يمن از داخويانيا بومبيو يعني ضد آليا دخوين ماتكار وك اگر تو ترس لي بنهري تو كاري بيجي بومبيو بيجي تركا بكفن دهري ميدلي كشتني نكن كردا شرجي نكن افالي كي وي داخويانيا ويجبركو نبرنگكي زلال داخويا كرن دبيشي گرکه ترک کردان نکوژن یعنی وزیرکی دولتکی مزن وکیا امریکا داخویانی که بوی رنگی نزلال هات يعني راجه ترسيه او جي لداليه دي ساجي وقتا هو شيرو فكري موت كاري بوي رنجي لي بنهري او جيت كافيت تخمين ده بلكي يعني نيريناوي ان داخويان ياوي جبو باراستنا ملت كرد بدوي بارچي ده هر دو عليجي مرود كاري از تشتات خوازم بيجم نزل على حتى انه سربا داخويان يا تباده هین نرین امریکی زلال نبینه و چرنگی پاراستنا کردا بکی اگر وکشی و چوری سری کردا و چرنگی کاربه پیشیا ایریشن ترکا بگری افجی نتوشکی زلال مجبیر نکن رولا روسیا مجبیر نکن رولا ایرانی امی ورن سروان پرسان که حسین ام دی ورن سروان پرسان از درباسی دیار بکری دبم برز Ömer Serdar Kaplan diyar daxuyaniyên Serok Trumpê berî di rojan li Tirkiye bi dilgiranî hatin pêşwazî kirin. Yani ne bi dilê Tirkiye bûn ev daxuyaniyên dawî ku dê Kurd bên parastin heta ev daxuyaniya ku Wezîrê Derve Pompeo dayî ku dê rêgirî li ber Tirkiye bê kirin ku êrişî Kurdan bike heta ew wî wisa got ku Kurdan bikuşe. او تشت بنافكر قالوا اف هلوست بيوندين انقره وواشنطن دخن بروسيك نودا بريز قبل عباره بخير وقتك ام مساله بنرن قرا ام بچند هوايا لي بنرن كو ام بيان بهوا كي بتنه المساله بنرن وچاغه وتنگاسيه مزيده ببن و فکر و رامان ماجی پر زیاده نین حالی وقتی که امریکا ترامپ وی قراری داغو که می ج سوریه هزین خو وکشینن ابیا د پشت پرده دا پر زیاده تر جی خبردان و پیمانی هاتنه چکرن باوریان مبوی رنگیه یعنی ترکیه و امریکا لسر هنک تشتا مطابقات وان چه بونه فقط اب مطابقات چبون و
تطبیقکردنا وان دناف خدا زمان زمان هنکی پرسگیرکا درخینه او پرسگیرکشی جبونا منفعت امریکا او امریکا بخوازه وان پرسگیرکا وقتی که حل بکه جه ترکیه هنکی تشتیدن بخوازه یا جه هاوی که بخوازه ترکیه بینه وکا هاوی او دخوازه بینه وی سروی خطه وی چizgiye براستی 2013 veya 14 bu harita ki hat bu neşir kirin New York Times'da ve harita binave ku futurista futurist ku pejda hati ve çiçeği be biçe havai çebi be yani vi ilmi dedin nerxandine jwan radbe futurist ligor tahmine futurista ev rojelata navin Afrika hineki deru dore Asya ev bir şekli renk bigirin. Aslında bana strateji Amerikanı. Yani belki eve 20 sal zedeci Amerika liservan stratejiye xabat ekitke. Ligoraxu em bejin hareket adike. او استراتژی چنه بریز کپلان یعنی او استراتژی چنه ittifaka çetke, ittifaka xeratke. Yani gere ve çağı mel ve van haritaya binere. Ve haritaya ku hatı bu neşir kirin, hatı bu tebekirin New York Times'da. Ve haritayı da Suriye se perçe xwanetke. Bu sagotu bun Bakure Suriye, Türk u Kürt u Arap bi müşterekiyet avan vek devleteki çebe ya ji federatif yapı ki navin Şam u Laskiye filan evana ve Nusayri Arabe biniviye bedin Ürdün'e teve Batı Şeria u Gazze yani Şeria باشه yani kek Ömer Serdar Kaplan nuha le ve proseyde hentiş le haremi ru dedin tedes nişan kirko beri çendin salan harita hatine veşandın u harita nuha bandora xod leyzin nuha le Suriye خلقی سوریه ولاتی خو بکی فدراتیو بکی 4 parça بکی 10 parça نه ما في خلقی سوریه بخویه کل سر ولاتی خو لسر پیش روجا ولاتی خو حد ولاتین وی ولاتی بریاری لسر عردا خو بدن Raste kek Cemal yalnız de bir de nokta ki pır mühimeye de 1918 da size pikot vakti ki van sinora jebdu qetant bi cetvela tespit kir جوی روزه بردا غربی اولی انگلیس د پیداجی دوره امریکا کرن امریکا دروجالاتا ناوین دا تشتکی بخو به ازناوان به منفعتاوان به تشتکو اوش خورا دفکرن بیوی ناهلن وره وجوده mutlaka müdahale dikin. Müttefikaj xura dibinin wana xera dikin, devjû berdidin, dest binekî dinê dikin, hinekî dinê dikin alî xwe ama illa dixwazin weka wan çêbibe. Li gor qenaeta min ji 1991 virda Amerika ji ber Sovyetler Birliği jî jebdû pelişî belabû Rusya gerçi hate vücude ama Amerika dixwaze di rojelata navîn da sistemekî nû ava bike ama wek sayz pîkota nû ava bike. Sînora ji nû da li gora xwe tespît bike. Li gora kontrolê wî menfaetê wî were tespît kirin. Kek Ömer Serdar Kaplan nuha birêz Kaplan nuha di asta navnetewî de jî ev ye gelekî bêguman tê münaqeşe kirin ku 100 sal li ser Sykes-Picot ve derbas bûn. Ev bû 103 sal derbas bûn ser Sykes-Picot ve ew sistema ew stûna ew struktûra got Sykes-Picot re li heremê hate sepandin li gel rastiya îro nagunce. Ji ber wê yekê de jî di heremê de ev pirsgirêk rû didin. Yani sistemekî nû werê heremê yani ger ez wê babetê bidme aliyekî niha helwesta Tirkiye beramberî Rojhilatê Firatê beramberî Rojavayê Kurdistanê di qada navnetewî de nîqaşekî mezin li ser wê yekê heye. Helwesta Tirkiye wekî helwestekî êrişkar tê pênase kirin. Hûn vê helwestê çawa dinirxênin birêz Ömer Serdar Kaplan.
Türkiye müttefike NATO'ya gerem çend tişta deynin yani vakti ko em çend nokta tespit nekin tişte ko em bejne parikil hava bimine. Türkiye müttefike NATO'ya, Türkiye stratejik ortağı ve şerike Amerika'ya. Car carna beheft kevin filan ama yani asli bir eve. Türkiye rojelata navin de her kare xuda be Amerika ra dimeşe. Hatta iroji meşiyaya. Türkiye be Amerika erişkari jini kare bke. Ku Amerika izin ne de nikare yani pır zede peş dahare. Fakat eğer ku Amerika ve Türkiye li ser hinek tiştal hev kiribin, tişte ku em nizanin, li pişt perde çi hatine xeberdan, li ser çi em bejin mutabakat evan çi bine, mana nizanin. Fakat tiştek te xwani kirin, ya jî ku em karbin texmin bikin. Qenaata xwe zevad bînim. Türkiye ve Amerika li ser perçekî Suriye mutabakatekî çêkirine. Dibe mutabakatê da lazim e ku Rusya jî ji vîya re bêje erî. Çünkü Rusya ve İran vakti ku nebejin eri, İran ne evkaslı da ama ku Rusya nebeje eri, eve mutabakat ejbuna ku bike ve hayatı eve pırsgireke mazın derin. Muhtemelen kanaata xwe dibêjim Türkiye ve Amerika li ser çi lev kiribinse Amerika gotiye ku Rusya jî ez ê îqna bikim ya jî bînim li ser vê mutabakatê wê jî bidim qebûl kirin. İran dihindire xuda pirsgîrekê zêde pê bide jiyandin. Yani Amerika müdaxelê xwe ambargoyê xwe bi hinekî tiştê dinê belkî bu hasta em bêjin Kürdistanê veya Belûcistanê filan ew ê hinekî derdê giran ji wî re jî derxîne. Fakat dibir da İran'a Rusya. Çünkü Rusya ji berê da li Sûriye li Belê tu bidê li ser hebû du birêz Ömer Serdar Kaplan ji ber ku em ê derbasî Qamişlo bibin te da ser hebû du yani te formûlekir tiştê te dixwazê bêjî. Yani ez dixwazim vêya bêjim. Amerika Türkiye li ser tiştekî mutabakat çêkirine van xeberdanê em bêjin Pompeo ya jî Trump bi şeklekî dinê tê filan ewana li ba dilê min ne xeberdanê zelalin hatta belkî bi xeberdanê bi terzekî ku werin xapandin çê bibin. Belê peyama te gehîşt spas birêz Kaplan. Ez derbasî Qamişlo dibim. Kek Hüseyin ajansa Reuters îro ragihand ku binavê imkariya Rusya peywendiyek di navbêna rêveberiya xweser û rejîma Sûriyê de birêve diçe. Rastiya wê çende bêguman hîn zelal nebûye bes ajansa Reuters ev daxuyanî belav kiriye. Li gora bîr û baweriya we ger hewdanekî wisa hebe. Ew hewdan di proseya îro de dê hewdaneke rast be. Ger şiroveya te bikir. بله زبار دکم نجن هوا تشتکی وصا شد به هولدانین هنی نابرا خسریا دموکراتیک ده یا ریوبریا هرمی و نابرا رژیم ده برین هوجی دست بکری زبار دکم دجوین نابرا واده چیبین شامیجی و دو ورهین قط نبی هر چقاسی بلکی سکنی به بس هر دو طرفا جی ندابی خویا کرن کوم تمامتیم بهورا نمادان استاندنه دکن و کنزانن بری چند روزا هاتا خویا کرن جی حتی یعنی روسیا خدا خویا کرن و وفدکی هرمی چوبی روسیا و دی وقت بیجه نخشریه تسلیمی روسیا کربین اب نخشریه هنی تیده و به چرنگی کاربن به رژیم شامیر یعنی شی ام بیجن به دولت شامیر دولت سوری را هریم وی بچرنگی بکوی تکیلیا دا وی بچاوه کاربن به هفره پیمانه کی بری و ببندان استاندنا دست پیک و دیوره بکن پیمانه کی افتشتان از باور دکم یعنی نه تنه روی تردا خویا کرن گلک جهین راگهاندن یکو رایدارین هرمی جیته ده هنکی یه وی هرما واکرو روشلات سوری تیده نیرین خود ویالی ده دانه خویا کرن اف گاوی همی اگر ورن آویتن از باور دکم مانا امریکان به مانا وی تشکی جهه کیف خوشیا ملت توی به وی جه کیف خوشیا گرکی امریکا جی به مادم آرمان جو خواسته که امریکا حتی یه ترکا جی به مادم آرمان جو خواسته که و آرامیت وی هرمی ده
اگر سوری و سوری به هفره بتفقن جبر نبی بنوی یعنی روجاوای کردستانی پارچک ناونتوی ده پارچک سوریه ملت کردی الویدی 7 سال البر خود دی و کاری خو هنکی بو پاريزي و کک حسین هر ایرو دا خویانی یک تایبت جکرسان 24 بیرمند نافدار نوام چومسکی دست نشان کرکو باشترین سکن جالی کردان و روجاوای کردستانی دی پروسیا ایرو ده یک ریزیا کرده گر یک ریزیا کرد پیکوره او دکاری ببی ریگری همبری همو ایریشان کو همبری روجاوای کردستانی جی بین کرد دی چه واده نرخینه وی سکنا بریز چومسکی بله از باور دکم هر کسی هنکی دلیوی سروی پارچی دشاوته یان دلیوی سروی پارچی تشی وی نرینه ربی يعني هر قاسي قال كي زورة جي يك ريزيا بارتيان كردا لاتفاقك نافبرا وادا تشكي جرينجا جبوكو كاربن دنيا ربدن خويا كرن و ام يخدي يك هلوستن ام خدي مافن ام دكارن بهفر دستي خوبكن دستي افديدا وكن زانن وبلكي يعني قناة وجدا خويا كرن ايرو لفير تشتن بالکش هاتن کرن مثلا کار سیاسی پیشیا پارتیان به شرط و مرج هات وکرن وک مبیستی وک يعني مكتبه هوجي داي خويا كرن تشتهني هاتيا كرن يادي شي بلكي مسألة قرتيا كود شرطين هنكي ريزدار محمد اسماعيل داين كو بكيفن تيكليا دا نجيب هفرة بكيفن ديالوج دا جبو كاربن تشتكي هفبش شيكن قرتيجي بلكي انه اخافتن سرچيت بيج بو اف قرتيجي هجر هبن ورن بردان افتش ندا خوازا يعني خلق غريبة دا خوازا خلق كرد درجة يكيدا كسن كود في هرم دا جيان دبن خاصن كو ملت بهفرة پاراستنا آخا بکی پاراستنا نه قسمک جی ببینه برخوادان وانا و پارچه دی ببینه نه برخوادان وانیان او توان باریال هم بر هفدو وری سکناندن کو کاربن وک دستکی کاربن هنگیل چه دجمنه خوربه و چه جیب کسین کو بار دانستاندنا بکن کاربن بکن از بار دکم روسیا جی تشتکی و ساخوستیه نه تنه اوی رزداریه مثلا خوستیه اگر او نخشریه کو هاتی روسیا را هاتی پیشکش کردن قبل رادارین ویدی از بار دکم طرفین دیان کردیان پارتیان کردی هگر ببیزن و پیشگیریه بگیرن جبر هناك نقطه من بیستن براستی يعني الجور مرحله تشتني قالكي تينا خواستن جبركو بله سپاس برز حسین عمر از درباسی دیاربکر دبم پرسامن داویج برز عمر سردار کپلان کک عمر سردار ل قدر آیا گشتی یا ترکیه ده جی د قدر آیا گشتی یا کردیا باکوری کردستانی ده جیته گوتن کو گوا کو دما هل بجارتنا نزیک دبه بابتا اپراسیونان ل ترکیه ته زمان راستی اوی کی دکاری چند به شروعیات لسرویه کیچ یه وقتی که هل بجارتن نزد بن مطلقا سیاست لگوراخ و هناك تشتا تینه هوله تینه وجوده بیا يعني ده طبيعت سیاست داهیه هر سیاست تخوازه که او قزنج بکه او بسرکبه سرکفتن جرابه جبر بیا واجی چیز دسته آمره دکن مطلقا دکن فقط بین اقلی يعني مثلا سوريا روجافا دا جرى مرب هوا كي دين اللي بنره يعني قالوا او تركيا بخازه تشبكه تركيا بامريكا راح حتى كينجي هرا الجور قناعتها من امريكا دولتها كي وصايه جبونا منفعته خو تجار بي باوري چنابه كيجي بي باور بوبا مطلقه وقتك منفعتي بقدا وان سرد ورود هلا ولا تخدشه وقتك بوبا مرحمه ووجدان جي بيرتونه يعني اصلا بغربيه تبيراتنا بي اوروبايا عرب امريكاريا çünkü او kolonyalistن يعني جبره ده تاريخ خدا يعني قزل درليا بقرن
حتی مایا حتی اینقا حتی آستک امریکا تکسی نشتنه دناف خدا بخو بخوجی هبدو بله. میلیونا کشتنه امریکا بجبونا منفعت خو مثلا لژاپونیا ذهب بمب بارانی اتمی کریه نزی بله بله برز عمر سردار کپلان هم هاتن داویا برنامه سیاست سپاس جبوی بله، بشاریات از یان مافلاس فازی و بیابه. شروعکاری سیاسی جبونا- عمر سردار کپلان کوج استودیو می دیار بکری تول گلمه بوی هر وهان ویزکار و شروعکاری سیاسی حسین عمر کوج استودیو می خامش دو تیده تماشاوانین هیشام هاتن داویا برنامه روجوایی و حتی برنامه یک دینا روجن